Članovi pokreta Dveri srpski u Boru održali su akciju ispred Doma zdravlja, kojom žele da dignu glas povodom upotrebe genetski modifikovane hrane u Srbiji. Kao što smo na prethodnoj konferenciji za štampu javno obećali, Dveri su po čitavoj Srbiji pokrenule akciju i kampanju za zabranu uvoza i prodaje genetski modifikovane hrane i semena. Dragi sugrađani, budemo li im dozvolili da promene zakon i dozvole upotrebu genetski modifikovane seme i hrane, mi ćemo zajedno sa našim najmilijima biti baš česti posetioci i lekara i bolnica sa sledećim dijagnozama: deformitet, rak i sterilitet. Da li to želimo da našoj deci ostavimo nasledstvo? Mi se danas javno obraćamo i predsjedniku Skupštine opštine, gospodinu Draganu Žikiću, i predsjedniku opštine, gospodinu Nebojši Videnoviću, da na prvoj sednici Skupštine opštine kao tačku dnevnog reda stave izjašnjavanje o deklaraciji. A od svih 35 odbornika tražimo da jednoglasno i bez stranačkih prepucavanja izglasuju ovu deklaraciju u interesu zdravlja svog naroda i budućih generacija. Do sada su ovakve deklaracije o zabrani genetski modifikovanih organizama usvojene u Čačku, Kuli i Somboru.